Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Kasurupat ba ka Briu Nyautrap. Hakashitarik ubnaya yong Arhajar Arpaway, kalalaj ban IT da ka Jingtho Show Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, uba Titas Well Khan, man pinkan mau, ban pan jingpan syai halor ka mokodma, bala mudoy da uba, his preaching son Shilla, men bao rang long kumu Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, hakabaya day ba ka Jingdawa ban pintrikam, ya ka inner line permit haka ni ka Jilla Meghalaya. Kumban shipin kan mau hang ni ha ka arphunriotrik ubnai risau arja khatphra ka Khasi Hills Autonomous District Council kalawanra da ka Khasi Hills Autonomous District as adapted from the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 Regulation arhajar khatphra khnang man pintrikam no ya ka inner line permit hapo upur usam jong ka District Council pi gane ka application of law ka nice pasan puar kala adon lupa ko ina ki ta ki laws ki bade jongka khatpraswa ni pulai ka ILP but lembaga ni jingsa lala penterikam ya ka ILP apa uput usam jong kasih jantia like no ya garus tie iba sela I lead founder chairman jong kani ka kunhun ko jongi ha kar bedang bat ku CM ila file da ka petition apa Supreme Court ban challenge ya ka jimbam ailat jong ka state government ban apply ya kani ka kendon apa uput usam jong ka kasih jantia but iba ba sela ila lek du ban ada ke city so governor ha ujian uri jong Arhajar Arbo ban intip ban kaliang jong governor pada hu Desember jong Arhajar Arbo pada ula wengno ya kene ka benta kebasan nak kene ka nais asan puar kata ka ILP ula wengno bi ka jingkeli ke mami ba governor weng da ka jingtip jongno kene ka regulation jong council atau karena ba governor unweng ni kan ni claim ka jingtip jong council governor udah iwan act by haka jing ai jingmut jong ki council of ministers hato ulale da ka jingtip jong ki council of ministers ne ulale dala di pi kini ki jingkeli kamde ka jingkeli jongi nei ka this council ka don ni ka hok ban ka keli ka state government ka ni ka hok ban keli no governor beli di phai kan ni nagale ko jongi ni sotu ba let's say kat badang ya dawa ILP upat ba kidon mak kikat tu kat ne kilang yong ki persang pada ban pensenge le ban penpulom ya kene ka jingtmu kumangi I mentai kene ka ILP lanung indio dan ngimyo nguntip syu ban nata ka daw ngilawan ha isi emendan ban kerpat I ba inbot din yang kene ka kes ba iba syalai la file hapo Supreme Court dalam bersongsi ba habang ikli ba di CM idon jingtip na em kene case kalong kumno ka council kam don jingtip ai dengan nganum question ba I filing ni writ petition kum CM jo council ni kumuru shiman nakale juga ba shala dai ka basong thu nga I filing ni writ petition nak benta jing mentoi jong pat ba omde ding benta jing mentoi yel di shiman dai ka council ngam tharai bakan long ka ba ban siong bangin tip ngin sawan dari mardor hi klem chong thai council ka ban tip kini case ka ika conclusion jong ne case apa Supreme Court klang bang ngin tip da kanu kalinti ngin nang ne sakmat pi KMDC borok kila pas ke resolution baki ko ILP KML borok kila pas ke resolution baki ko ILP herengam kwa pada ba kani kan long tang kajing penbi yo pai ba national net pada kikam kin le do kemoi nata kadau nak leng jongi ilong bagin put din bai kene ban katakan kam komsan ba governor beraling no dak authority jongno lada ula weng ru dak authority jongno weng no ya ka khat pras pa new pulai na ka application of law jong council ka ba khat nice pa san puar nagaleng jong council haduk menta kumbai keren badi chairman abadi CM ilong ba empat yo yang cintip ke babnia kalau kan mentah hadir di cingklat no cengi ba sila pada ke sing eno mai ke cingkut no kapor ke cengi ku usia dan keleng cengi ngilak karpat ban le no kham kuloi ban lakum no hadir ke tu ne porn hadir atau yo ye nakaleng cengi rungin ban ngin follow up yang kai ke status jongka ban halor kono gurukom mar ba ke cingkwa cengi kelong ba katkum keduka
regulation kolong ban Penteri Kamno hapo khasi Chanti Hills. Di kat bang idang dawa ILP nomor ban nakaliang congka sarkar jela. Kong bangim pala ban Penteri Kam nomor bakalai no Kakor Hills na tuga regulation. Di nakaliang congka state government nakaliang congka central government hadam bata kampat ayak cak approval. Ba on Penteri Kamno ika ILP hapo jela mikhalia. Di nyong bakat bangidang up yak da kacing Penteri Kam haborok kawai ga jela mikhalia. Di nakaliang congka sarkar ban nakaliang congka district council gede ban sim kabu banang Penteri Kamno iswa hai ni benta khasi Chanti Hills kat kum ketuka regulation 1873 di kata hi gede kaba ngilai keren ban siam baban sim khia nakaliang congka council khanang ba ko hok jongpai ba onum dan munu pala ban kiri no bat ka eka an kebala sina namata jongi dei hi mengi kibdu kiban ban ngilai keren ru ya to kaba ngilai osngo ba kadon kecing weng no jong governor balelino tata kata roy ya katu ka regulation 5 katu ka Eastern Frontier Regulation 1873 ba laweng no ya katu te halar katu ru kumlai keren bat hamas menai syakmat ba hato kadon cingtim ne em na kaleng council bat ka state government ba lada kalong hak daru kom lada ciao ba laweng sisa te kamut ba na kaleng cungi ngisngo ba nginnom ailat bat ngin persacur bat omdei hiru ban weng kalam ke cingtip jongki stakeholder mangi upai ba bat kham ta mega council kabadai konong Penteri Kam ya kenika ai de nata daula dangi ailat hi ba onle try kle no da monore mono ki ba halor ki bodan ya kabor ki ba halor de kamot ba kanci kumcu ye ki weiru de ki an kaba ai ka ci da yingi kum griulum kaba khanglat ye ki bre ki banabar banwan le donbor kumusu anuksa banwan ban sengki kam ki jam ban kene ya ke kendau ka siap ya ka chong ka sa ka hok ka bada ka trai ka ta nodong sodong kum ka jaj meru jingi le sela ni ailat mata ke kenti bakan ci angin jus ngap menti kemut kita ki breu ke banwan hadin la dari governor la dari ka central government la dari ka state government sisen ba ki wit ma ki kin weng la ka weng bet kat ba ki man na ta daw ba kum kene ngim dai ban ailat but hak juga por kalau ba anyiru bahkan aku ka an kabala sina namda ko hok jungi handai ngipat ngim TBA ladan peman ke jingwen de nata daw nakaliang jungi ngi karpat ya ke council mantan ngilai keren banang ni syakmat but halor kenika anya kenika bamataru dai ban bodden but larajia balalong sik la weng sisa kum taru lara syak kano degleti banyak syakmat ban warap yang ya ka lada dai ban yiki pat ba lada ban file da ke kes siapa Supreme Court ngin le yak ai badon ka nomor bang nginum ailat ya kinu kiru simat le ne dur ke beru badon hak bar ban le don bor ngi lada state government lada governor ban lada central government ka hok jungi ka dai ka hok jungi ngimla ban ya compromise le ngimla ban susnap menti ban sulong tangkum kinong pekai ka ba sela la pha ya ka petition ka representation show governor abunai Januari chung stam archar arpo telese governor uladan kecing follow up gejung bat ki asisten gejung hang tai tharai po governor secretariat hilapek bahkan ni ka an ka Eastern Bengal Regulation 1873 katrai kam sisa ka ai bor sisa council de henry let's say uladan ru kecing tip balada file pada ya ka petition hapo Supreme Court ba persya ya kecing khanglat ban Penteri Kam ya ka an ban ILP hapo upot usam juga khasi Chanti Hills nak tak tahu lese ban komunsu ong no ban penjam lene ban kedia no de ya kawai ni kisimpria lene kita kipaya ban penklanya ni ka an ka petition yang ni ka petition ke bala file dai ba sela lese governor pada da kono ko ban pentelat ya kene ueng no ya ni ka regulation kenang ba kan telat no kan ka petition bat kila ban ada pada da komne da komtai katkum kici keren mantan kumbaki lakular ngisani ayah kata abaki ong bangin boden ngisani ba in bakin ya boden nakalang jong council bat lada i bagi samen hi gi syong likiti nakalang jong yurung nom syong thaj ngin wat badai kuai badai kelat glenti ba ngin penbori council banya chakmat banana council kamya chakmat ngin sa thau de kuai badai kelat glenti nam ta ko hok hi jong pai ba ngin nom syong klik